Tinapalabas, naklaat ni Micaela, iti panangidjaya ni Romar iti panagkasardan. Nupay inawat na lata ting engagement ring, san na pa'y ngayong panamnama ang makikasaran na ito'y. Namuan ni Gilier kan nanapina, ang nagkuyog arimwar dagiti agayan ayat. Nadlaw ti baket, amariribukan ni Micaela asimmangpet. Saan aninamnaman ni Gilier, apagatapan ni Romar, nga isuti rason, saan ang makapangedeng ni Micaela ngagkasardan. Nakapagtulag matlaeng dagiti agayan ayat, akalpasan ti dua atawan ti panagkasarda. Agkurang ti gastosan ni Alina iti panagpaopirana, ket pinautangan ni Micaela. Itapapagayam denggan ti tuloy ti makalawas sa pagkasaritaan a napauluan. Ayat ken arapa. Ditoy drama tayo, Sonata ni Ayat. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you. Oh, di ka man na makatal na. Maulak pa'y namang buy-buyakan ka. Nabayagan analpas ti operasyon, nanang. Ngamawan pa'y remor ka dagiti doktor anang opera kini Alena. Ay, may ramraman akpain na madandanagan. Saan ka di ngumay ni Romar dito yung ospital? Ado ka no ti arambida na ija opisina, nanang. Ni Guillermo, nagawi din ita nakapagsarita na kini Alena. Diyak lang mo nagsublipay. Nikat, isumot dita sumungad. Saan sa mo ta nagawid? Nanang, adan ni Mora doktor iti operating room. Adan ti panang nervyos ko. Diyos ko, ispalin niyo kumatikayib ko. Micaela, nanapina. Kumusta ni Alina? Sabtak ti doktor, panawan kayo pay. Kumusta kan gayam? Anya ti marikrit na? Nakapsutak. Madanagan na kita iti kasasaan mo. Nasayat, ta nagbaligi ti operasyon. Adakan iti nataltigid da kasasaan. Agyaman na kiti kararagyo, Micaela. Nakil ti pasat mo iti maikadwabek ko. Tsaka mo, no kasano makabayad na kiti utang ko ken ka. Saan mo kumapaylaang apanunutan dayta? Agpakimbag ka kiti Si kakadilang tinasarong karkanyak dito ospital. Ada itay dagilian kat nanang, nagkuyog da nagawin. Kat ni Romar. Saan pa'y nga imay? Ado ka no ti pakakumikuman na iti opisina da. Si kamot gayam Romar. Saan ka kadian na pa ni di ospital? Saan pa'y gamin asimang pet ni Micaela? Kagapgap po kay di opisina, nanapina. Ado tinakakumikuma kitang aldaw. Kumusta ni Alena? Baligi ti operasyon. Ngam saan ko pa'y nakasarita ni Alena? Umyan nga ta ni Micaela iti ospital? Day tati saan ko ang masungbatan ta amangan no agpatnagmet ang makipagbantay iti gayem na. Ni tatang ni Alena lang amin ti mga sasikasukan ko ana ijay. Romar, agyaman na kiti panang sarong karmo kanyak dito ospital. Kunak no madanon ko ni Micaela dito sa ospital. San na kano kabalan di agpuyat? Iso ni tatang laang timang bantay kanyak. San mo na nagsubli ni Manong Gilier? Kaili mong sakit din ni Gilier.
Awan ti dakes na, no kas pangarigan. Ha? Nakapsotak. Apay day tapay ti ibagam kanyak. Sige. Diyak nga ro din nagbayag. Agawid ako na. Diyak ako nagsubli jay balay da Mikaela. Nabanugak. Inawagam ko mga minyi mo na. Day talagang naagapa kayo. Kunak kami no saan ka amapan iti ospital. Pasensya ka no saan ka anawagan. Yak ngamin kabailan ti agpuyat. Sige, maturog ka nga rudan no nabanog ka. Okay, bye. Naibagmad, ta saan kayo nagsinong pati ti kaayan, ayat mo anak ko. Day talakit din ti pagsubangan mi, nanang. Awan pa din natagsan, adi mi nagkinaawatan. Day di laeng sa anak-anak nugot ngagkasar kamin. Nanang, kasaritak ni Alena. Uray dito ito pa'y laeng agawin. Ay, nasayaat mo, no, dito'y ngagpaimbag, iton makarwari di ospital. Tapno kanayon ngagkita kami, sakbay ngagsubli aki di Hong Kong, nanang. Ay, anak. Nagunaglakit dit, day tapa nagsin na ayo. Saan kayong agliday, nanang? Do atawan laangan. Agden na tayon ton. Girl, I need you. I need your love. Naminsan pa lang nga nasarungkarak ni Alena di ospital, Romar. Ado nga minter aramida kay talon kan bangkag. Nagagat ka lang amin unay. Awan samot long awan ti biyag mo. Tinapadag kanya. Sa anak amang liwat amangan. Sagpaminsan na makagatang magmatitinay masamakan. Kaya nadamat sang kapasit nga naurnong ko iti bangko. Mayat garod no kasta. At dati pagbiag mo kin ni Alena. No, kayat na ka. Sana ka may kariking kwa na. Nakurapayak lang man nalon. Napan kamin kin ni Mikaela ijay lugar da. Naselsel ti ayanda. Narigat ti biag da. Iso siguro nga nakapanunot nga agabrod. Nagsakit mat. Kaasimat. Awang gayam. Ada na pintas nga ipadamag ko kin kagilyer. Asidig to ti pangpasyaram kin ni Alena. Ije balay kano da Mikaela ti pagpaimbagan na. Nasayat. Tas asidig ti ospital, no kas pangarigan ada problema. Nasaya atag kasaritaan kayo kin Romar Gilier. Narigat, no, dasaksakitan tinakam titunggal may sakada kayo. Sana nasakitin akam ko kingkwana, nana. Kan, awan ka po na pagsilusan nak. Kan, iya ka no balayong agpaimbag pa lang ni Alena. Naibagagayam ni Romar kan kadayta. Kan, asidig to ka nung tipang pasyarak kingkwana. Ay, sana daakes barok. Panawon mo't ngaminan nga ibawing mo tirik na biti sa bali. Karbungam ti agragsak. Napintas ka na singpot ni Alena. Naasidag ni Alena kanyak, nana. Ngamjak namnamaan ngayatan nak. Saan mo at agibasitan ti kinataong barok.
Taamin tayo. At nakarbengan tayo nga agayat. Pumigpigsa ka matlaangan, Alena. Makapangan kan. Barang saan ka ngagbayag dito yung ospital. Ay, makawawid ak nga rodan. Makasaan dito ospital. Pasig lang nga agas ti malanglang ab. Mailiw ako na di balay mi. Nahimbag iti ta presko ti angin. Kas naibagak idikin ka. Ijay balay ngagpaimbag ka. No kayat mo ti lumangab iti presko nga angin. Asidag ti talon. Makapasyar ta pa ijay karayan. Naibagak di ta kinitatang. Kababain ka no. Adula una yung tinaitulong mo kada kami. Pasaray umyan pa ni tatang ijay balay yo. Anya ka kadi. Agayem ta. Mabayag to ka saan ta magkita. Oh, apa yan naglitay ka? No sa anak ko nagsakit. Diya ka mo. Na makasubliak pa ija abroad. Nasingpad ni Romar iti kunak. Ngam kabalan nakgayam at agibasidan. Sa anak matkiti ang nasakitan, tapod no anak ko rapayak. Yakon na ibagakin ni nanapin, ti panang pabain ni Romar kanya. Ta amangan no sana magustuhan ni Mikaela. Yak kahit akagoranak. Gaputaking gaita. Ay ayatek pala. Kamaudyanan na, nakaruwar ka matlaangan iti ospital. Insagana ni nanang tibakante a kwarto para kinitatang mo. At kakwarto tamat. Mapainak sa launa yan. Agkakwarto kami langan kinitatang ko. Kan sana makapagbayag. Awan agbantay ka dagiti dingwan mi. Kaya't ko nga rod, ngagyan ka iti kwarto. Ano yan? Nakarkarutan nga mag-asawa ta saan tang agsina. Amang ano ada karuma makangagiti da itak panunutan lang ada tumboy ka data. Iti dito kinapintas tang agpadpada. At dakit din tumboy ka data? Agayim ta talaga. Saan ko man nga agibos ti kinaragsak ta, Alena? Doon nasapsapa ka na kumadimteng Manong Gilier. Nagdanon kayo kumakin ni Romar. San pa nabayagapin Manaw? Basta ka di. Ininot mo tan ngagsubli ti Maris ti Kodil mo. Napudpudo kagayam nga may kaila. Kan napimpintasak? Naangaw kagayam. Ang ako lang day siya. Amang anot mamamati ka. Kababain mo't kan Mikaela nang mamuan na ti kasting imbagak. Anya ko matidakas na. Kaya nasingit kayo mo't nga gayam. Awan sapay ti di yung nagginawa ta. Nagsaya ta gayam ni Mikaela. Adon ti utang ko kan kuhana. Dakkel ti na itulong na kanyak. Talaga nasaya, Mikaela. Ken naimbag dala unay, ken nanapina. Girl, I need you. I need your love. Adan sakit di kaya ta sa unay tanga iso mo. Ang mga ano niya ti pampanunota, Mikaela.
Nangang ko, tinaragsa ka pa nagsarsarita yung kinigilyer. Ha? Oray ti pa nang ibaga ka namin pintasak ngam si ka? Ala, kababain, rabak ko lang dayjay. Talaga mo't napintas ka. Napintas ta adwa. Aggayim ta nga ron. Amang ano intun bumaybayakit. Agnobyo kayo gayaman. Naragsakak para kada kayo adwa. Mikaela, adala kahit ko adamagan kan ka. Anya ti saan mo anangayatan ka ni Manong Gilier? Apay nasaludsod mo dayta, Alena. Ko ngamin. Kasla, adaamak ko no agaram kanyak ni Manong Gilier. No kas pangarigan agasawa kami. Anyan to nga tayo biyag mi. Naragsak ti panagsarsarita yo itay kan Alena, Mikaela. Anya ay ti pakariribu kam. Makaaw-awid ka din ni Alena ay balay da. Pampanunutot lang kinaibaga na kinigilier, nanang. Sa bakay, ijay Hongkong lang tinagamamuan mi. Ado pa'y siguro tijak amo may panggapkan kwa na. Anya ka di tinadukta alam ka ni Alena. Dayjay ngamin sa ludsod na, nanang. Nung anya kanuti saan ko anangayatan kinigilier. Amangan no, pampanunutan na. Tapinilik ni Romar, kaputabak na. Apay nga min. Nasa ludsod na dayjay, kalpasan anay bagak, nga amangan no saan nga agbayag at agnobyo danton kinigilier. Sana sa ludsod na, no isuda kinigilier tagkagasat, anyan to kano tagbalin to abiyag da. Saan mo ang mababalaw, di kayo mo? Karbengan damet, di agarapaap. Nagatugayam ti mulam dito'y anatang. Nagpintas ti minulaam dito'y igit ti karayan, Manong Gilier. At dapay may skin pagpagay. Talaga nakagat ka. Pagpakanto iti baka dagiti mais. Kalgaw tong aminen. Ket nangragton dagiti root. Kaslamat lang iti solsona ti karayan dito'y ayan nyo. Ado ti mula nga aba iti narabaw apas at ti karayan. Naggapo iti solsona dagita. Naima sa mapaksiw wino magitaan. Adaman masaludsod ko, Manong Gilier. Saan ka katipay na umay ti kinarigat ti panagbiag? Naruwa makon. Naklon kun di kastoy at klase ti panagbiag. Kat, kastanto mo ti bangunam a pamilya? Ha? Narigrigat ti panagbiag ni Manong Gilier. Isaan nagabrudak. Uray utang ti ginastos ko. Sa kalpasan na, nagsakitak pa'y. San ka ngagliday? Panubog lang di amin. San mo apukawan tinamnaman? Makalungaw kan tumutlahan. Mamati ka kumakanya. Nalidaya kiti dito apa nagpinakada ta, Mikaela. Kasapulan nagsubli ako ni Jebalay mi. Dadagso naklaunayan kada kayo kan nanang mo. Ay, hanya kamot kit din ay balasang ko. Manipod yada ka dito'y balay, naragsak kami kin Mikaela. Sapay naglaingak amangan, iso ang naglukmag akon. Uray, tabagay mo, Alena. Napimpintas ka manan. Kaya't kukumagyan ka dito, sakbay agsubli aki di Hong Kong. Naliday tumanan ni Nana Pina, yung tunawan ka. Umay kay tukad kaduan, Nana. Ay kit nagsaya atin no kasta, balasang ko. Inton makapagtrabaho akon, plano ka dito'y lugaryo, ti pagaplayak. Saan mo pa'y panunutan day ta, Alena? Kansak pa'y agsubli aki di Hong Kong. Umay kamin to sumarungkar kini Romar.
Itulnog ko kumadali na kan ama pair, ije lugar da. Kinaykayat da mo, tinagpasahero. May kakumatap no naparobot mo ida. Nera na ngamin nga danapanak, Romar. Oh, di saan kayo na nakapagpinakada? Adayumot lang nga ro ti pang pasyarap. Babalin ko mat nga awagan no kahit ko. Hindi marignak. Sana kas kanyak ti para kini Alena. Anya? Narigat at talaga tinakurapay. Di kan sapay nakapagpudno. Naupay ka na dagos. No anya ti ko nama. Tulungan ka, Gilier. Diyak magustuhan dagiti ano ibaga ni Gilier. Ang mga noadda pelarik na nakin ni Mikaela. Kat mang namnama pailaang. Saan na mabalin? Siyak ti mang ipamuspusan. Anyamot to ni Alena. Nagbega sumungbat. Itay pailaang agriring ti cellphone na. Hello? Nakaawag ka man? Pasensyakan tadyak nakasungbat adagos. Adakit iba niyo itay. Ha? Ay naday to yung agay ay ayam iti panunod ko. Kumusta kayong kinigilyer? Anya, kumusta? Awan mo na ibagbaga na kanya ka, kumusta? Nagkapo yan. Nusyak lang nobya ka kuman. Anya? No si kako ma? Amang ano natulag pa iti kasartan? Iti dayta kinapintas mo, Alena. Saan ko apalabsan ti kuntaway? Ni Mikaela ti pinastrak ti katulong. Amangan no nanggag na dagiti imbagakin ni Alena. Diyak magustuhan dagiti na ibaga ni Kilian. Amangan no adda pelarik na nakin ni Mikaela. Kitmang namnama pailaang. Saan na mabalin? Siyak ti mangipamuspusan. Nagbayag mo tan asumumpat niya, Alena. Itay pailang agriring ti cellphone. Hello, Romar. Nakaawag ka man? Pasensya ka. Tadyak nakasungbat adagos. Ada kami nitiban nyo itay. Ha? Anya day tuyin nga gayay ayaw iti panunod ko. Kumusta kayong kinigilyer? Anya ang kumusta? Awan mo di magbaga na kanya. Nagkapo yan. Nusak lang nobya ka kuman. No sika ko ba? Abangan nang tulag pa hindi kasarta. Iti day ta kinapintas mo, Alena. Saan ko apalabsan ti gunday? Ni Mikaela ti pinastrak ti katulong. Amang ano nang nagnadagiti imbagak ni Alena. Naawan na ni Bagam. Sige nga, Rodan. Bye. Sige, bye. Nasinagsakit iti kinasarita iti cellphone mo, Roma. Pinastrak na platan ti katulong nyo. Ni Alena dayjay. Nakapsot mat nga ni Gilier. Naangaw lang arod ni Alena. Amangan no natulag ka no pa yan, ti kasarda. Pili amot gayam ni Alena. Di nansamot kaya tapakiasawaan ti Manalon. Agur-uray nga ta itibak ng mga asawa kenkwana. Naibaga na ka didaytakin ka, Mikaela? Nasa lutsod na ngamin idi. Nga anya nga tatibiyag da kini Gilier no isuda kagasan. Nagagatmat ni Gilier. Kabalan na biyagan ni Alena. Sayang ti kinapintas ni Alena, no paluspusan na. Malidayanak nga rod, Gilier.
Nakurang lang nga na doa lawas ag subli ni Mikaela di Hong Kong. Uray kumanusanan nga gabrod ni Mikaela na napina. Ngawin, baknang mat ni Romar. Dahita nga ro tinagpasugnodan ni Romar ide. Naimbag ata nagkagnaawatan damot laeng. Nagtulag da kalpasan ti do atawan kat agkasardan. Sigurado lakit di ang naragsakto ti bangunan da a pamilya. Ay kat, nalabit akasta. Ay kat si Kangay. Saan ka pa lang amin anak kapanunot aya? Naasidag mo't ni Alena kan ka. Ay, sige na, panawang kayo pa'y. Dagayan pa'y papanak. Ito na ang araw natin, ang araw natin. Saan ko ang magustuhan na itaan ay baga ni Gilier, nanang? Anya ti kayat nasawan? Nakiayan-ayatak kini Romar kaputabak nang? Ti kayat na asawan siguro, kat agbiag ka na sa liwanwan, iti din na ni Romar. Nanang, iso nga impateng ko ti agabrod, takayat ko ti makapundar iti bukod ko. Saan naglata namang namnama kini Romar? Amagad no saan na matuloy titulagan nyo nga agkasar kalpasan ti do atawan. Tinagtulagan mi kini Romar, nanang. Agkasar kaminto kalpasan ti do atawan. Anak, San tayo na pagsaritaan day tananang? Sarungkaran mi gayam kini Romar ni Alena inton bigahan. Amangan no adon to ti pakakumikumak sakbay ti panagluwas ko Alena. So nga imay kamin kini Romar, tamangan no jakton masama. inton lawas na gaya man ti panagsublim iti Hong Kong. Oh, Ay, apay alim mi day ka, Alena. Sayang lang ti kinapintas mo. Dik lang amin nalagip nga inawis ni Gilier. Asumurot kada kami. Urela na paisam ni Elena iti day pang impakap Romar. narwama kami nakanayon tang agkit-kita iti Hong Kong iti Mikaela. Saan ka amadanagan? Kanayon kan tungawagan. Anya ti amom no makasubli kan tumatlang iti Hong Kong. Problema karo ti gastusak nga agabroad. No korta ti problema, ama. Tulungan kanto. Girl, I need you. I need your love. Apay nagliday ka, Lena. Mga numadamdama, agsangit ka. May surutak lang aron. No amom la kuma. Kakaasi ang amang laplap pa iti pananglak Mikaela. Sumagpamanulangan na minuto. Makapanaw kan. Mabalin ka di nga rakupad ka. Sakpay din ti mga arakot kan ka, Pat-bat gan ka unay, gayam. Umapalaksa. Nakiino namot ni Alena anang arakop ken ka. Amang ano, mabalin ti makiin narakop mat. Di sige, anya palatar aramida. Makin narakop kan Dua kami pa yan, nga mga rakop kan ka. Piliya ka talaga, Alena. Uray lang makalwa pa iti alag ko. Anya naragsak yung agpinakada nga aggayam. Alena, agan-anad ka kumakanayon No ada problema, awagan naglaang. Kano makapasyar ka dito kabisera, sumarunggar kay Jebalay. Ay, wan. No makastrirkak to iti trabaho ditoy, agkasirak to iti balayo, tapno saan amalmalday ni Nanapina. Sayang taon bakante di opisina. Kasaritak to dagiti gagayam ni Daddy a negosyante. Umayak to iti balayo, Alena. Romar, Alena, mapana ko iti departure area. Romar, ano sam ko mga itulnog ni Alena iti balay.
Kapay mo't nakasto ti marikriknak. Kapampanaw laan ni Micaela. Ang mga nudyak malaptan. Kat masuliso kakin Alena. Naanusak ti do atawan akadayo ni Micaela iti dinnak. Nagado ababaing agkursunada kanyak. Agkakapintas. Padami idabak na. Ni Gilier de dia. Sardingak. O Romar, si Kagayam. Kagap po kay lugar da Alena. Kumusta ka no? Nakasubligam ni Micaela ya Hong Kong. Saan natin obyak ti pagsaritaan ta Gilier? Pasyaram do ka no ni Alena. Sige, bareng masangog to. Saan kami na may bebos ti trabaho, yitalon? Di mo ibaga nga urayom nga iso ti mangdanon ken ka. Ha? Naggasat ka na lalaki. Sa bagay, numakastra ka ti pagtrabahuan, agyan ka no iti balay da nanapina. Anya? Asidagton ti pangpasyaram kun ko na. Sige. Mapanak pa Romar. Kaslasan ka nga interesado iti bagbaga ka. Lipatin mo ni Micaela. Ay, dyan saya atid, nakapasyal ka dito yung balay, Alena. Malmaldayak, iti kaawan manen ni Micaela. Agpada tayo lang, nanapina. Maikawak una iti kawan ti gayem ko. Ay, kagap-gapok kayo man nag-apply iti trabaho. Isuan, napanunot ko ti di magas iti balayo. Nay, malaman balasang ko. Umyan ka langan, tapno napapao ti panagsarsarita ta. Addan to siguro sa bali agundaway. Masapon nga agawidak, dapay masiguro maluganak. Saan na ko mga minapalubusan ni tatang, tamad man iti bagbagina. Ay, padamot, nga doon ti marikrik na ana. Kagangay daytan, talumakayan ni tatang mo. Naimbagman ta nakita ka, Alena. Itulog kanto ni Jibalayo. Ay, rabiin to no makasubli ka, Romar. Amangan yun niya ti mapasamak kan kay ti dalan mo. Kitnoan niya ti ko nam agjaming tapaylaang. Ijay kan maturog balay. Ay, kababain sa mo ti pamilyam. Nagbaknang kayo. Si Kamat, kaslasab sa bali ka. Gayam na katinobyak. Gayam, umin-inom ka kadi iti nasangar. Sagpaminsan lang. Ne, saan nakabarte ka na? Pagpaimas lang iti kaan. Agordarak nga rod iti sagaysata. Noon nasapsapa ka la kumadim tang Gilier, amang ano nagdanon kayo kin Alena ditoy. Pimasyar gayam nana. Wan, napan ka no nag-apply iti trabaho. Kunak nga yan, tinamot kayat. Masapol ka no makaawi di balay da. No makastra kiti nag-applyan na. Dito itong agnad. Kasla day ta, tinagtulagan na kan Micaela ide. Kat nasayat launay atap no adakad kadwak. Girl, I need you. I need your love. Anihamot tayo tiyayan at tag-iinag ko.
Alawag kumakampay idi da Romar ken Alena iti naapras ken nalibag akarayan. Nahihanutan. Kasta umunay alingat kon ken naglamiis iti kwarto ka. Mawawag pa. Kumusta nga tatigayam ko? Nabayagan asaan kami ang nakapagsarita iti nobyo. Adon samot unay ti pakakumikuman na. Romar, saan kumarumbang dito ang napasama ka data? Agpadataan na barte Alena. Pasensya kan. Nasulisugak. Nakapimpintas kami. Kasanon numamon ni Mikaela daytoy. Day tatisaan mo nga aramidan, Alena. Itad ko amin nakasapulam. Ngum masapul nga awan ti makaam mo itinapasamak kadata. Gapoy ti panangipaay ni Romar iti amin nakasapulak. Naulit-ulit tinapasamak kada kami. Ita, agdadagsen ako. Kasanon daytoy. Amo kasaan nakakayat nga ikasam ni Romar. Gaputan na baba ti panagkita na kanya. Ambisyosa ka no. Kurang nadangan nga iparupa na kwarta ti katukad ti dayaw ko. Anya nga tati aramiden kanyak ni tatang. Numanlaw na masikog akon. Diyak maklon nagsikog kabalasang. Nga gana ka kabalasang. Nakawidak tap nagpaagas. Kalpasan na. Masino ti mo awag. Diyak mamatian ni Romar. Ni Mikaela. Basta diyak kaya tasungbatan. Makonsensya ak. Dinadal ko ti panagayami. Imbagha na idi nga awagak na da problema ak nga. Numabalin na ko mga sardengan ti pitik ti pusok. Matayak la ko man. Diyak kabalan da ito eh. Kunak na jakon mauray asong batam ti awag ko, Alena. Kumusta kan? Jak mauray nga awagan na. Iso asikan ti inawagak. Mikaela? Oh, apay akas ti boses mo. Agsangsangit ka kadi? Pagawanan na ko, ma. Mabitlaang. Matikawak. Anya ka di mapaspasamak ka. Apay nagpagpakawan ka. Dinadahal ko ti panaggayam ta. Masikugak. Kasi Romar ti ama ti sikug ko. Anya? Alena, jak namnamaan day ta amaamuakan ka. Nagkita kami idi kini Romar. Nabartag kami. Isungada na pasamak ka na kami. Naulit-ulit. Jak namnamaan day to'y Alena. Kaano lang nga at taak dito'y Hong Kong? Nagpartakan na giti pasamak. Mikaela. Diyan ka mo no kasano ang mapakawan na. Masakita naglaunay. Tanadadaan ti panaggayam ta. Kasaritak ni Romar. Saan? Pangasim. Saan ka maawatan? Apay amabutan ka. Masapul nga itakder na ti dayaw mo. Mas dawak ka rod Kilyer. Dandanin do abulan day di ay ni Alena. Di akong nakita. Saan nga taan na awat iti nakaplayan na iti trabaho? Nana, ikarigatak to apasyanan. Ani kahim Romar?
Saan pa'y mat ngay may ditoy. Makumikom nga taa. Ay, nalidayak launay. Tawan ni Mikaela. Kat saan na masangot ika na yun ang mga awag kanyak. Apay nga tangak pa iso. Kaslamat din nagtutulag da. Naibagkit di atay may kabarok. Agyaman tauray awanan tinamnamam ka ni Mikaela. Saan ka nagbaliw? Gagangay tagakaruba na na. O sige, umayag tumanan. Saan ka nagliday? Baring umawag tumutlang ni Mikaela kada kayo. Naimbang ta sinong batang tiawag ko, Romar. Masapol nga't sarita ta. Mikaela. Madlaw ko nakigtot ka. Amok ngagparparik na kang tanon niya ti ibagak. Riribukan na katibukod mo a konsensya. Kwa, saan ka amawatan? Apay anaaramid mo day ti Romar. Ti amok kat nasingpat ka. Narukop ka mat kayam iti sulisog. Nagpudno ka din ni Alena kan ka. Pakawanan na ko ma. Nasuliso ka lang. Nung nagsarita kami kan ni Alena. Saan ang mabalin adi mo itakgar ti dayaw na? Agdadagsanan. Anong nagtulag tanga agkasarta kalpasan tito atawan? No agdaman mapasamak akasar. Dua kayo kini Alena. Katsyak ti kang runaan ang makalaban mo. No baybay am ni Alena. Nagtulag ta iti anaimbag. Intad ko amin akasapulang. Amok akaguranak. Jakon may turan pa eh. Ni Mikaela laang ang gayam ko ti makatulong kanyak iso nga Ambisyosa ka kitdi. Saan mo akayat ni Gilyer? Kaputan ako rapay? Pangasim, ikasarnak. Diyak kaya tiyaga na kabalasang. Nasaysayat lang na matayak. Kaya't nakakonsensya. Agpanunot ka, Alena. Saan kan tumatlaan na ragsak ura ikasar ka? Nagtulag ta idi anaimbag. Intad ko amin nakasapulam. Amo kakagura na Romar. Jakon may ipturan da ito eh. Ni Mikaela lang nga gayam ko ti makatulong Ambisyosa ka kanyak. kitdi. Saan mo akayat ni Gilyer? Kaputan ako rapay? Pangasim tay kasarnak, Romar. Diyak kaya tiyaga na kabalasang. Nasaysayat lang na matayak. Kaya't nakakonsensya. Agpanunot ka. Saan kan tumatlaan na ragsak ura ikasar ka? Ako, ambisyosa ak. Nang di mo ko maginandawayan ti pan nakabartek ko. Saan na napasamak ti kastoy? Diyak naruam amasong-basong bata. Saan mo kinabaalan nga naramid kini Mikaela? Siyak tinangaramidam. Kasta kayo kit niya lalaki. Itatanalpasan na kon. Kaya't nakabaybayan? Saan ka nga'y ayatan? Ni Mikaela ti kayat ko nga'y kasar. Diyak kayat ti may babain Romar. Diyak kayat ti aganak abalasang. Agpakamatayak langan. Mutmut ngun nakadi. Pangasi, may kasarnak ko ba? Agdin nata akas agasawa. Angum saan tang agkasar. Maawatan. Tapnoan niya. Ti kayam kung tumot lang, ti kasar mo. Awan ti bibiyang mo ditan. Agpili ka. Agdin nata akas agasawa. Ngum saan ka nga'y kasar? Wenno, aganak ka abalasang. Nunay tati kay mo dingak. Awan pagpilyak. Sige, umanugot ak. Ah! Anyang aminad da ito'y anaaramid ko. Nasulisugak lang kin ni Alena. Zakalpasan na. Mapilitan nak ang mangitakder iti dayon. Agungat ni mami at umawa bastardo ti anak mi.
Ang jak maaklon ang mapukaw ko ni Mikaela. Di ba nagbuena sa ni Gilier? Ang saan amabalin nga iso ti pagtungpalan ti nobya? Jak namnamaan amaramid ni Romar daytoy kanyak nanang. Ni pay Alena agayem ko, tinakasulisugan na. Nasingpet matitikunak ni Romar. Nabapay nga yan na arabid na dayta. Sayang ti relasyon yo. Narukup iti sulisog ni Romar nanang. Inarapaap na ti kinapintas ti Alena. Ni Alena tinangipapasa na iti di nakabailan nga aramidan kanyak. Kasano nga rodain anak ko? Saan ko akagura ni Alena nana? Iso ti biktima. Kinasaritak ni Romar. Ama sapul nga ikasar na ti gayem ko. Ay, anya pa'y nga ron no kasta. Naisang sangayan ka agayem anak ko. Awan ti agbaliw nanang. Gayem kuntulat ta ni Alena. Ni Romar ti aking basol iti amin. Dahito ti platik manong, kukain ti supli. Alina, si Kamat. Oh, nakapasyar ka man. Kumusta ka? Himaya ki di lugar yo. Ngam ko na ni tatang mo, asaanan nga ije ti pagnanaadam. Manong Gilier? Uri ka. Masakit ka ka di, nalusyaw ka. Sige manong, panawan kan. Madlaw amalmalday ni Alina. Apay nga ta? Kahit nakalikli ka nakasarita, anya dati problema na. Ito na ang araw natin. Mabainak la ko mga parang kada kayo na napina. Kaputay bilang kayo nga inak. Ngam awan kas kakagayam ti anak yo. Ay, anya nga rod, Alina. Talaga akas tatibiyag. Saan kumarom pa nga mapasama kada kami kin Mikaela daytoy? Ambisyosa ngamin, nana. Tangay nakapasyar ka matlangan dito'y balay, agsalod-sodak man kan ka. No saan mo lakit di atagidaksan? Ay diat nagsaritaan nyo kan Romar. Di na kayat nga ikasar, nana. Agden na kami kanulaang kasagasawa ngam saan kami ngagkasar. Anya? Ti plano na siguro. Ni Mikaela ti ikasar nanto ito sumangpat. Ay, sana mabalinti kasta. Di na kay kat pagrigpo na nagagayam. Saan lakit di nga manugot ti anak ko iti kasta mapasamak. Girl, I need you. I need your love. Saan ka makapagulbod kanyak? Nagpulong ti katulong kanyak. Apay arimor ka saan ka nagpakada kanyak. Ha? Sa dino tinapanam? Sinarong karak ni Nana Pina. Manipod day din pakamok, ngagyanak to iti balay da. Saan ako na nagpakita itchay? Kaputada na pasamak kanyak itin. Kat, anya timpulong mo kin ko ana? Ada katipay lang masapon nga ilimod ko kininana Pina, Romar.
Kasaunay ti sangit ti gayem ko anang istorya ti napasamak kang ninanang na. Nasakitan unay di gayem ko. Gustunan! Saan nakakonsensya? Dayjayan ti maudi nga ipapanwi di balayda. No di mo kahit ti masaktan. Naamam mo ka na singpat, Romar. Gamapay nagbaliw ka mata na kastoy. Saan kan nga agsaludsud pa'y? Awanan ti gapo na asarong karam ni Nanapina. Awan ti nagbaliw. Kat deta ti pagyaman na kadakwada kan Mikaela. Imbilang dak. Asaan na sa bali ti pamilyada. Imbilang nak ni Nanapina akas anak na. Isu ti pangibagaak. Kadagiti jak may turod nga ibagaak ni tatang. Tungpalan nak. No di mo kayat ti masaktan. Saan atila at dangay pulpulong mo kin Nanapina? Saan nakapadaksan kin kwa na? Pangaasim, Romar. Saan kumamot nga ipupok? Isumudlagam ngagsangsangit ni Alina iti. Jak naman day tamang pasamak, nana. Nasingpet ni Romar ti amok. Uray gayam kasano ti kasingpet ti may sa tao. Adda dagiti gundaway anarukop iti sulisog. Ay, masyanak ka dagiti agayam. Ni Alina pa'y agayam na. Agam ti gayam kat gayam latta. Natano kagayem ni Mikaela. Nagsakripisyo. Uray kay papanan ti panagsagaban. Dakdakkelan ti karbangan ni Alina ken ni Romar. Masikugan. Kat ti pakaasyak lang ken ni Alina. Saan akayat ni ikasar ni Romar? Anya? Agdenada kanulaeng akas agasawa. Amok na niya't pampanunutin ni Romar. Ngam saan amabali na mapasamak pa'y ani Mikaela ti ikasar nanto. Anya da ito yung namarikrik na. Saan ko amalipatan ni Mikaela? Katkas lamang namnamak pailaan. Ngam, ure agdindinan dali na kan Romar. No awan ti panagat ni Mikaela kanyak. Awan maramida ka. Mariribu ka na klakat nga rod. Narumbang awagak ni Mikaela. Winusaan. Amok ngagsagsagaba pailang. Pudnoti ko na ni Nanapina. Agpada ka nakakaasi da Mikaela kanalina ngagsagsagaba. Biktimada adwa. Naasilig matirik na kinalina. Masyanak. Uren sakitanak hindi impasagid na. Anauman ngagregregan. Ni Gilier, ti umawawag. Rumbang nga taa kasarita. Nasaambay lang ti amin kanyak. Oray, nalpasan anak siya kripisyo. Hello? Mikaela, sapay ko nga, tasana ka makasinga. Kumusta ka na? Amok ana amamon tinapasamak Gilier. Nasakit launay. Ay-ayat ni Romar. Ngam napatigmat kanyak ti Alena. Kat pinili at sakripisyo. Naisang sangayan ka agayem, Mikaela. Ngam uray nagsakripisyo ak. Masaksakit anak. Magipagrig Magipagrig na ka. Mariknam ka diti sa asagsagaba kita. Amok. Sana makaana iti panagayat ko amang liwliwa. Itinaldaangan na puso. Yung oray ti panangawag ko lang kumaking ka. Timang palagaan di tariknam. Agyaman ak launay Gilier.
Uray tsak kabaalan asubadan ti panagayat mo kanya. Nagsina kaming kini Romar. Ngam saan pa'y anaming pinsan anawaya-wayaan ti puso. Mabainak la ko mga agparang kada kayo na Pina. Agbababawi ak itinapasamag. Amok, anasakitan ka mo't. Ay ayatak ni Micaela. Nasa umlauna tinagtungpalan ti relasyon mi. Naamiris ko ti dakkel abiddot ko. Iti pan nakasulisog ko. Naamamo ka anasingpot kan responsable. Kasla ni mutla ang Micaela ni Alena. Iso asursuro mga ipatag ni Alena. Pina. Uray saan kayo pa nagkasar. Agas sawa kayo ni ti imatang dagiti tao. At danton anak yo. Girl, I need you. I need your love. Adamot basol ko itinapasamak manong Kilier. Nudyak ko may manugot nga ginom kami kini Romar. Saan ko man napasamak ti Kastyay? Daytoy ita ti magunggunhak. Basol ko tinapasamak manong Kilier. Nudyak ko may manugot nga ginom kami kini Romar. Saan ko man napasamak ti Kastyay? Dayto hindi maganap ko. Alin? Saan ko marumbang? Saan ko marumbang na iti salita ta? Ngam amok akasapulan, ti pangipagsaam ko iti marikrik na. Nakababain. Nyam si kalaan ko man tinayat ko. Pagdenden na kami nagpaiso ni Romar. Nyam, sana ka naragsak. Masaksak kita na. Gaputay parparik na nalata awan sir-serbikan ko ana. Nasingpad ni Romar, Alina. Masorsoro na kan tumadlang nga ito. Ni Romar, dibtengan. Gusto mapapoy na kiti mata na. Makapungpungtot. Amok ang sikatikain inawag ni Alena Gilier. Ape asaan ka sumungbat? Mabutang ka kanyak? Di ko na mga takot saan tangag kita. Saan nakamaliklikan, loko? Romar, gusto ko man. Ape anak ko uyong kamitan. Ape nga inawagam tayo dyan lalaki. Anya timpulong mo kinkwana? Awan ti dakas, iti panakisarita kini Gilier. Kasapulak lang ti pangipik sa akin ti marikrik na. Kaputa mabain ako na makisarita kini Micaela. Kaya't mo tatataulag na ito yung cellphone mo, ha? Di ka kumakayat na sumbatan nga lalabuskan. Awan karba nga mangdadali ti cellphone ko. Nataggadak iti Hong Kong tingatang ko iti data. Talaga nalaing ka na sumungbat, ha? Apay, agselos ka kadimat lang. Idinto ta sa anak mo't nga bilang nga asawa. Natangsit ka, ha? Apay, sino ka iti panagkunam? Ha? Sige, ako baka. Patayin na kamay pa yan iti sikog ko. Tapnamapnak kan. Nawayakan to na mangikasar ka ni Micaela.
napakadaak ti sasangput mo, Romar. Kunaknod na disgrasya iti sango ti balay. Adda masapul a pagsaritaan ta, Gilier. No may panggap iti panagsarita na kinalay na. Pakawan na ko. Malagip mo pa'y di imbagag. Anapintas ni Alena. Ngam sikat nasulisog kini Alena. Saan mo a pinalabas ti kuntaway mo? Asikat ipagtungpalan ti kinapintas na. Saan mo a pinanunot ti kita arapapyo kini Mikaela? Insukat mo, iti gayam na. Nalaing ka sumungbat. Naturad ka. Taad daak diti solaryo. May sak lang manalon. Ngam amok nanyit karbangak. Denggam ti ibagak. Saan kami pa'y anagkasarkin ni Alena? Ang mga nukayat mo nga itakter ti dayaw na. Kat sikat ti maringan nga amatiskog na. Kunak man no masirip ka, Romar. Agpampanunot ka kadi. Tapnoan niya. Pampanunutem kadi, akayat pa'y ni Mikaela at ni makikasarkin ka? Nagkarit ka, loko. Apay, kasarsaritam ka di tinobyak, ha? San mon anobya? Asawa mo ni Alina. Oresan kayo pa'y nagkasar. Tilang makunaking ka, Romar. Baknang kaman. Ngam amok ti karbangan ken kalintagak. Saan na nakaibtor ni Gilier, Mikaela. Nakita nga may nanapan ni Romar iti balay da, kat inistorya na kanyak tinagsaritaan da. Iawan ang pain. Ang pagbabawi ang tapay nga inayat ko ni Romar, nanang. Mas daawak nga raw di tinagbaliwan ti uga alina. Sa bagay, bunga nga ti sakit tinakam na itinagtungpalan ti relasyon niyo. Basol na matlaang, nanang. Namnamaan na pa'y nga ta, akayat ko tagpay kasarkan ko, na. Ala, bareng malawlawagan tumutla ti panunot na Rumbaglaan. Kakaasimot ni Alena. Karbangan na ti may patagkan agransa. Saan kit dingagsagaba iti din na ni Romar. Ay, nagsaya at ano kastanto ti pagtungpaalan ti amin. Oh, nagsakita ti tiyan ko. Agan-agak talagan. Nagsasarunod ti padagsakit na. Wawagak ni Romar ngam di nagsungsung-batan. Ti katulong langan ti pagparayat. Manang tilay, tulungan na. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Arayatin na. Ay, di matlar umaran ti doktor iti delivery room. Amang tabtabing ka di Alena. Ad-adan ti danag ko. Nagsubliman ti ama ni Alena iti chapel. Madanagan mo't una yun. Nanapina. Ni Romar. Di magas ti ama ni Alena ijay balay. Kat gaputa kayat ka umaamuan ti kasasaan ni Alena. Kat simbortak kan kuanan. Nagsarita kami kini Mami. Itay, marigatan ka no ni Alena nga aganak. Iso, maopera ka no. Ay, madanaganak. Tani, di matlarumaran ti doktor. Kasla anak ko ni Alena. Mabit lang barok sungbatak to'y awag ni Mikaela. Ha? Ni Mikaela? Your love.